Ranwat kapinga court pwede kaunu tan lalobot ni atapan maitong kauna atamaur rongasang ngenen court pelata itawen sang ranat skola talent kan magtayban lelel kay pwede say lokwat taistuka kamam kilat tinay challenge in mo what so kan magtaykin lelel na moment pwede kamelele me uyak son mo kakang deso utana panpil kinlela to telalong na tayo mo kaya imagara tapok sa rogat ito yung chailen kokonop and sokoros. Okay? Kokonop meaning kachailan na prepare a child more. Prepare on ta so truly Philippine. Okay? Bueki a child koporobor koros mimeren Christ. Okay? It's based on aramas. Okay? Po aramas koto kola. Okay? Jaiban maurak child bilmela lakapali. Okay? Masalsang nan mauras. Bileo di bilbang koto murachay. De pukseroga tete yang chain me sampawat pan surala asong korospan momala masanong kot kalep me sotropan surala. Okay, aria kalangan ng kau no ibil men pausala cha melel imen ko siya ranwat tuan ko sompalpan nganen kot dengan Sarawi. Okay, ngayon Sarawi i aramasaman ngayon Sarawi yung nganen kot. Okay, kot sam kot now kot ngayon Sarawi ari kot sam mimawya kot the head mimawya kot me mange kot na mawya sapulma kot ngayon Sarawi mawya manamanen kot sangatan ni tapio kat seli puksaraw masani mon tapin kawakan kat pon pil awi an soma kot masan arian soma kot kun masan yoto masan ang kot anganen kot makan power kita kito manaman puenkin enkin kamau puenkin puksaraw kat yang child me Jesus masani nan son wano makabangkola watak wano wisu kat katete yang kecil me mason koros me Jesus mama sani mau Ngehn mau arkai tencha tinting the inka the lupon pen akin tinting kaya ni an so magchay bilwat watak tak chay kilkilang chay rong akin kare yang kecil koporopor kan kamaura tamas la child poeki in some way the Bible says that we are created in the image and the likeness of God, meaning this is who we are. Iutan kecil ma, utan iuta kecil ma, imakara tak child, song ni song totok child, so trak tiar. Arya iman tayong kia good news. Okay, maka ibang ko siya nan Epsos. Okay, itapukan ranwat terkilangan Sarawi. Okay, terkilangan Sarawi pangan Sarawi yuk. Okay, yohan so makabilban terkilangan Sarawi. Poime ya kita watak. Papa kita ibang watak pag chailang kak. Rong panamasa ng kot ni Singapore. Epsos lemaw irachikichik. Let's start with Isak payo. Okay, isak payo kang watak. Pwede may koros makinsan salta nan marain kinuyala marain. Ikarapan masanwat perta. Kowe mememer. Portasang mela. Christ ampan kamarain yugata. Okay? Basically, puksaraw ka ito yung chay-chayan perta. Pertak chay mememer. Ibang watak nilo kaya wayet. Lo kaya way. Okay, if sis lemaw
isa payo. Okay, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Okay? Eri, rise and shine. Okay? And so pertak kecil kan memer. Okay? Isto ko ya perkita po ya ki nenraner. Den pong child memer kom isiro wi sa ulo musket wali kom tatok pong den enran. But the thing is, the Bible says we need to wake up. Jela na na porta. Jela na lang an so kakin memer kasutukan wasa kasasatame we yawi. You just enjoy your sleep. Okay, yeah. Basically, the Bible ko ya match po yaki. Nan marain kaleb kakakawer tame we yawi. Okay, marain in Christ. Puksar ko ati yang child ma Christ ma wiya ka marain pansampa. Arian so ma Christ katlong rem that Jesus. And so magchap. Puna sa Christ apan sereta. So ang koros me karaniyo. Miminan sa nganan so bukat child. It's a lot of things going on. Arik child uncertain. Song totok child. Sa tamak child panguya. Kaya kapikasal ka sa salata ka panguya. Ipanin tayong kotoreng Christ. May itong Christ amor kabang kalangata. So ang koros mo ka na kalangata. Okay, magapit wrong rancho yun, wrong aramas patak. Don't just take people's word. Basically, go to the word of God. Go to Jesus. Go to, especially the man of God. Poran kakatete yung or the woman of God. Isma quote for you the tongi. Okay, but wasama kamimia, I don't think it's an accident. Yasama quote, imomon quote akin, create a way but challenge kak find challenge kak tiar salvation kubron go challenge morla aputang ka kompananano ya taon pilipil como yan pilatama ka man morla. Okay, pwede ko susubans ka nong kan morla susubans ka nong yan morla utan, it's your choice. Pilipil 100% kan pilatama ka pan yang gotong nanalwat yung may tong Christ ang more teso aria kapnga ko so tami masani ka tana perta ko me portasang mela Christ ang pan kamaray ni yukata. Okay, why kakak memorap ka child melar. Okay, probably you're confused about what I'm saying. Basically dami dinda iyay kapag ngayon ko tang kamaray ni kakak memoras yes nga kap palingan naman and suffocated. Without the Spirit of God, without the Word of God, okay, your spirit is just basically dead. Magchalanane ki born again, chalanane born again. May tong Christ at mo. But chalanga keep sa palo minan marain. Bonso ka minan marain, kaban look around you, kaban assessang tamak child mama uniyang. Okay, basically makabil miminan, especially makamiminan kapal. Taga little challenge. Okay, why? And you question, why? Why me? Why me? You know, chapeli song go to kawela. Okay, song ang kapal choto miya. Okay, number one, iban dayong kayon kakta dami chapel kun uya aksin scheme da. A scheme da deception me kun kayo uya kun koto and kun kotoro pasang. Kayo na katoro pasang nan pungang kachaylo kot. Aramaso kot. Okay, poy kan kak on your own. Lama-lama masong koros ka kak. So, just to kak. Mautang tapan humble ourselves. Just to kak. Imakaratak chayl tanan na ano kot and so koros. Po kaunon sa usay kachay. Kaunon kaluay kachay. Okay? Glory to God. Tapali megoto kayo akin men separate I conquer for once upon separation miya utan pang conquer a child mo kay nan popot nan peninay imakareta utan kasompal chan mo itong Christ at mo kay try so many things ka try ka song Sarawi ka song mayrang ka song wiwiyamaw. Sometimes we fail. Why? Because all men fall short of the glory of God. Everyone.
Okay, have once jagoton Christ. Kelen Christ ngenen koti mi kos ya ngen Sarawi. Hari. Jakoti sama sa ibang prongata. Ar kumail kanayang tuwana mail maur me kumail wo waitki. Kumail ter tuweta ramas me lalopon kan. Lalopon tuweta pui. Lalopon me soto we kemekot. Lalopon me just ko we mo wap sa damo wiyawi. Okay? The ibanta lalopon me bil pui buksaro basali pui bil ignorant kay me yasayer me yanane lukur yang kau doa ne wiya takangoti me kak so chaistrok dane banta yang magtastrok janane Christ na natamo. Okay, lalopon kan ap kumail tuela me lalakang kan kumail isan ki anso mau korospa anso pukat anso suat kai lang Bible pingko sa yama challenge an ki anso mau opportunity mau kan ya opportunity kan songyo me mau ikuran kaum. Okay, kosang yak Bible kap tatong isongan Zoom live patak nan matchkan but things are changing. You know, this is a ibanda new era and more. Makaitak ray maktable bang puralang sota tatongi songa? I don't think so. Ito kamelelo karapamia. Porque kakalang generation na. This is a generation of technology. Imakareta ikamelele me sombukat koros es just na bigas algi. Things are changing. Eka sompal na tell more. Seek the opportunity. Okay, seize the opportunity. Nanti yang okay, dame songka rong masa ng goat because chocolate Sarawi, take it seriously. Take it seriously. Okay, ko lukur yang kaun Jesus. Puen so say komo yung ngay. Okay, yan so koros. Kaya apil tola cha masa nita na. Paan so buka chan so suat kay. Kay songen suat ta magtrasa kamaramas. Uyatati song tikan chikima. Uya ko kola mo. Bible ko siya menimunan so. Song suat pan wiyawi. Laut sang maga. Okay, kasi ya ew buksaro masa nime. Nanan so tribulation pan wiyawi. Kaban men mielaw pun. Kachuka kaban tangaki mga mon po kan luski ti po en tripo kachuka ka ima kabang ya kabang kan wairak kabang kan lokolok pweki utan kauno ba muita ta korusian me koturu tribulation no ni chokas kasi ya como yung ay muitang Christ na natamo apo kasi ya Israel kan me miara el karapa makareta resulta po na sa Christ ni lobo ta dama Christ mamasani kay rabang koturu suffering rabang go through trials. Okay? Akay pan repent. Nanso Bible ping ko sa iya. May metoto pilpang go tong Christ pueki. That's suffering. Okay? Now, you don't want that suffering. Okay? We want to come to the Lord. At the same time, once home Christ pang katspon topok chabang raptor. Okay? Kachabang. Yang bebok tala. Puksarong masa ni matubang. Kiwakla bebok tala rin kaon. Amen. So anyway, eu subtractoro ma because yaki just seize the opportunity. Obel dola cha masaning nan isa kisu kumail der pui akumail rapaki tama kauno katin kupura kumailen kinwiya. Anyway, so tanak kumail der pui akumail song rapaki tama kauno katin kupura kumailen kinwiya. Okay, iba pakiki me iba watak lo kaya waya chpoeki. Na translation na kasi yata nag-challenge song. Our song we ki I don't like that word song. Okay, aprapaki. Kay song we main kasi sa mapan mo man kasarap. So iban tayong I am a living testimony. We are so
ai maur wia katete. Si itamatama ni ai sombar isak bayu di silu. Okay, chapel plan kami yala. Okay, that's one of my testimony. Weki, it's not by accident. Abu kamele le mai plan and court we. Chapel asame iban wia sapulman court ton tatok. Okay, me iban tatok on court ari. Chapel soto mo. Imakareta Bible ko siya me iya pukon kung koto ko yung prapala ko wala kamela. Prapasa nga mo iwong kauno. Kawela. Kay kawela amaw. Kamela amaw. Ay maw. Okay? Ari. Facing suicidal. Okay? Kamen. Tuwacha miya. Okay? Mata-mataon kan kami yukala. Tayo makareta ke saka-sakaw. Imakareta ke you're searching ke rapa-rapa ni song toto pen kai charala foit me mimi lalayet the lalamon iban tayong kastukaktiar that void will still empty magasoto pan sopa yung Christ karapa there's a place mia dowen got na natail maur me ikelev ka kai charala okay iban tayong mam kapikita utarapan mimi nanset kastuka pulta maut kastuka kisang rail nanset tuka utang kapikita puen patong puen gak mamaur okay kasandier nan environment me song bukat korospan mimia aramas kapikita kauno mo yek chela utan we supposed to be with the Lord chela nane tap the mimeren kauno stay with the Lord. Okay, po arena tel pan toror sang kauno kacay ba mela. Okay? Yes, kakakin tao kalangan ng kauno po imamor na torano. But don't take lightly with the grace. Don't play around. Kater matong ki kalangan ng coat. Okay, po kalangan ng coat so trapan uya batapat ko kolata. Yeah? Tami ko siya kipat ko kulacha the way I say it me wrong. Tami ko siya kipakalangan ng coat palelcha one man pilipilan pamplata. Pataka pamplata I kowe. Okay? Akay kung kasi yang yo ama coat limpa katama kareta ban scan na aramas na nel. Ay kin patowan ikininta. Okay, one quarter limpak taka plata mo itong. Okay, pag chay suka matong gibo. There is a Bible utan. Basically, instruction katete koros mo ko yung kachay. Pag chay lang yata chay pilipil. Chay ka kilang wer tame mau sautruk tame el sautruk logolok sautruk. Okay, ar taka chuso taka plata ko sa pan teriyo. Ima ka plata. Okay? Ari ime to kila masaning mail ter poy. Akmain song rapake tama ka uno kachin kupur. Okay, na kaya waya check kasi Amasani 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Okay? Kamu yung ngay, kailang ibanda yung pakchochok chelking kapugon ki kauno. Kachuka kapugon ki kauno tama ko kapugon muk. Te kapugon niya. Iyay puko yan rapa ki tama ko pron kot. Tiarata. Okay, yo anso may tiarata. Pakiyang kauno sa wasayuk po. Pwede kosonata lang imenda ki kosonata ngot. Pwede bengki chaka payata kosonato sroka. Tan ni me kosonato banga tenga trata. Kosonato always kanan so course. I kosonato ye law mem Israel men Israel kosongan keep. Songon kolokol. A Bible ko sa yama they are Mr. Mark all the time. Why? Ibanda yung ikarapan ngayon Sarawi kung Jesus promised the Holy Spirit. Po Holy Spirit pang kasto tiyang kachain po. And ang power kachain, kay nang ikachain, so sa kang kachain, kay convince kang kachain, tama ko nung, which direction, which way. Kay yawasa, tayo banuya, ang aktigachik, kay kapakap, paten kapakap, kay season, wait kilimpak, wait kikanangama. Okay, para sa ngawayet lo kaya mesuto kunong.
Okay? Pwede kita power of words, tama kayo din tayo iko eh. Taingay. Okay? So, tawla cha masa ni wasaw tanak may larapakit tama kauno kachin kubukubura kumailen kun wiya. So, amu puko mo tiarata, ipuko tiarata. Tawla, wasa may men. Iya ay tapukan men sang kapuran wajmet. Kumail terkin sa kaukila tawlul wine. Pwepan ko way kumaila. Kumail en Dirkihla ngayon Sarawi. Oh, glory to God. May der sa kaukila tawlul wine, pwepang kawi kumaila, kumaila Dirkihla ngayon Sarawi. Kabagabay, makomra baraba kitame pang kay charkomila, tatame pa na palialam manana ka na palialam ka, palialam paninay, takaman purong, restore tama utan ka kinuyan ni tapyo, the peace, the joy, okay, the love, okay? Iban tayo only through the Holy Spirit. Okay, ngayon Sarawi. Then nan King James Version o kasaya, Holy Ghost. Okay, that's a ghost is that's a old word of English. Okay? Basically ako kasaya ngayon Sarawi. Ngayon quote. Magtays to kakilang abutan melel. Ekatin yeyas. Karansang am likaw makaligilikaw, yay likawat, may ligilikawi. Ngayon saraw karansang. Ono patar po yung katin sa wasak komuyungay, niya chapan lukwar yang. Okay? And so makamuitang Christ mo, makamuitang Christ mo. Ngayon quote, bonus ang ngayon quote, is a person, okay, miya kakan, yakin suwat lak, lampuk saraw katito yung chain, may soong koros, kauno kakmakong. Makabilalawa kauno lalawa sapol mo, okay? Kakmakang ang saraw makchay lalawa i grief sensuat la. Oh, we're in trouble. Okay, tana sutra mak pan kakuyawi. Kaya kampagabay ter sa kaukila tawlul wine ibang watak ni lokayang waya che. Let's see. Nay lokayang waya king NIV Okay, amasaninan 18. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Okay, kater sa kaukila. Okay, magkakaw lang. Tama, and so, katay koros na rumot tayo bang kasi milang. Ngay kin sakaw. Yang experience sakaw, may sakaw to, sila kawan wasa, pwede siluman. Kasakaw, okay, and so koros makakin sakaw la. Kala, ewa may akot magchailin ta so, kachail kang, chaila sa may efektiyo, nakara yung chail ng kapwa. Lapso, chail perengi. Kara pa po, kiyang kachail, the sense of, kalsa na mo, kiyang kachail, the sense of, you are, kamegot, kukumat. Kakachupuin. Oh, glory to Jesus. That is so blind, man. That is so blind. You see the effect of it. The influence of it. Okay, ima aramas mo kiki. Ima karatak child ninta. Kater. Child babakan. No kan. Ima child kinta na chay sarikan. Kala kocha. Kala kocha. Afroya. Bil sarikan. In some way, bilinda so pilrawya. Pweki. That sense of feeling. Kain sa na mo, kiyang child, the high mind. Chenda so aramasap ko tagi. So anyway, praise the Lord. Kawewe kitami koskosiya. Kaumangi tami perpatrowan. Okay? Awe, ime ekarasaki yang ut kate sakaw kilawain. Aga sakaw kilangan Sarawi. Oh, glory to God. Wewe ngayon saraw kakiyong kansa na mga magaraprapakin ng wino. Tanan sakaw. Iban tayong amen. Ngayon sarawi kakiyong kabidya. Wino litong kawi kala. Kawilang paninay. Kawilang mo. Okay, karyong kang kansin suwat yala ramas. Okay, kiyong addiction. So, ang bukat course create addiction. Ay bilban tayong ngayon saraw bilga kiyong addiction. Addiction in me akot mamaw. Kaya makansa na mau sang song koros pa kapan sa kaula. Aban litong popol.
kiang paran, kia kamau ya lam panene, kamau ya lam mo. Okay? Kamau ya lam panene mi kasaya, kapan kak, apali kapan kak. Understand the need in your family, mako husband, ko olaman, marorong let, ko liaman, marorong let. Anybody, kauno I quoteman melalabot kak, restore tama being broken. Okay, yari sakau kilang Ngehn Sarawi. Okay, Ngehn Sarawi kak kasakawi kaumina kak kasakawi yala. In a sense of that feeling, magarap-rapaki, lechopla. Okay? But in some way, kakalang, chevang kalang, maging siya sa lokayang way ka, and so magabisa kang way, woo, man, you are so bold. Hey, ma, loko-lokayang way, you don't care. Betul ito nga. Okay? And so ito sa kau loyang way. And so sa kau licha po, main lokayang way. Broken sa bayang niya. But praise God. You know the influence, the effectiveness of it. Okay, yari mag-childhood, rabak rin Ngehn Saraw kalip makakiyong. Okay, dabila kay resultaman miminim, raman kola, sakasakaw po. Okay? Raman kamano kela, resultaman mata-matawa kapunot kan. Tatama ka koturo, ipantayo, gusto kong kumawiyala. Okay, ang sa ko, mayroon pertapis deal duduet. Ang Ngehn Sarawi, woo, man, kapan out kita Ngehn Sarawi, kapan Ngehn Sarawi pan tipom sa wasayu kapan, kautan pa manokela kabil bang porta ke solar tama-taman ke utmen sik tama kupura, ke marapaki tama pa mawong. Okay? Sa kau gilang Ngehn Sarawi, tergilang Ngehn Sarawi. Glory to God. Ngehn Sarawi pan sa wasayu. Glory to God. Isak tuaw, kumail sawas ko pa na masan and coal and kapungkan, malkaka o coal sarawikan, kumail coal ki malkaka ong kauno, kapukapungan ang kapeta mailkan, kumail kapungkalangan ong kotsa, man so koros pwe ki song koros numara na child count Jesus Christ. So, meaning momon Ngehn Sarawi yapan, aute kitama. Okay, maktapan wiyan so koros, coal and kapungkan. Ibang watag lo kayang YH. Diyan lang na. Okay? Emasani. Isak tuwaw. Speak to one another with psalms. Right? Kakailangan nan kastokan makakailang especially nan tipulopulkan sa wana sa American mo may solo putako kung cola. Sarabino kung cola, kuya mo mong kasayap, coal. Okay? We kitay solang, chay pilka kuya ko kasay coal. Basically, man, chay lang coal ko ba na. Unless magtama wag kita lamasan ng good. Kaya pa, it's just weird. Pag kapang kasayangay po, tika kasayangay coal ya. Glory to God. Anyway, speak to one another with psalms, coal, okay, psalms coal, okay, hymns and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Nanamonyong and make music, coal yung kauno. Si Dirkihla Ngehn Sarawi, yung munang panautaut kita ng sawas pa na, coal, ang kauno, coal and kapeng. Okay, kapan sa kaulitok, kahapoy mo yan ma. Okay, ang naman sa waskipana. Yeah. Glory to God. Okay. Riyaisak masani. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Nisong koros dan wiyatel kapung ang kauno. Amen? Arakam pagkabay, ipanitiyarbet. Apoy man kasi yung katete yung okay, testify ay mo. May isong sakaw, so to kan mimere na ipanay na kasi yayar mor akis naniway message yo. Rangkatan kiniya leching kasi ko icha yu sito proto. Leching kasi magang kasing gila sito pakewakan proto. Apo ya. Ari yung na ipanay na yakatan kiniya met. Leching kasi ko kola cha yu ngay tiara tamasan ko tren kampakabaikan. Okay, kampakabay teriya mo pulapulkan yaray sherang ya.
ma Christ ma kot manet aril kay ten koten Sarawita. Ari men song. Te imen kelang buai maur menta chay preferentially up is jo. Ang yautan is just satisfied with my life. So ang joto may regret about. Okay, may songan kaleb ki me ay panay na isotrasa. Imakaratay melan roaming around. Ya koko seli. Kaya pantayong magtastupan respond right away bangin Sarawi. Ang mga kasanting kapay kachayta kay tinga santing kawi kachayta. Pak toto an so magtelpon sa so trale opportunity kan ay pantayong you're dealing with the enemy, the devil, the killer, the destroyer. Okay, makastok lang. Makakakapukon giaramas, kakailong giaramas. Up, you're definitely wrong. Okay, people are not your problem. Aramas kay teni at el kapon. Okay, chela nanapat pasang imay chap kita ko sa iya. We need to awaken, rise and shine. Okay, perta ko mememer. Porta chakata mo, chakata mo. Pagchana na mo itang kauno. And kalwata mo. Okay, aribang kapakap. Makasonger ni song koros. Utan, it doesn't work. Kapakap is stupid work. Okay, bantayong. Okay, calm down. Lukwariang Christ. Sang nanamong yung kasaliyang imutan ka mo. Okay, pakchaykin men. Just say, but you never, kasi to mean what you said. Takan tinta na usang apa mong yung intention na usang. Okay, ariman tayong, come back to Jesus. Okay, baka panalamam ko kita sang nanset, raba mela karapa utara supposed to be in the ocean, paran kak breathe, ran kak asngak. Okay, kama makabang kita sang tukanan puel, aban mela, both are supposed to be attached to the soil. Okay, paran ka grow, ran ka be alive. Okay, tuwa cha kachay. Kachay utang kachay pinanana batang goat. Kabantang asang, kampagapay. That's a wrong choice. Protoren kauno. Okay? A protoren kauno watch, makabang maitang kauno at amnor. Taka men song kauno kater, song nga kawiwiya pensen, but that's not gonna work. Okay, if you want to see total change na natamo, kotoren kauno o songros me pantayong uya. Okay, run to him, pray, also seek the word. Masalan quote, pwede kalip mapan. Sa wasa kamuyong ay. Okay, pangkapakap, pwede ko ilan. So, instrument pong sa opportunity yet. Lukay yung kan mo itong Christ, makasunger ni song koros. So la estukak ang addiction kan song kay chay changalalale. Miya addiction Korusya na ramas miya chay addiction. Addiction in mga addiction in lingar addiction in deep, okay, pornography, kilang kilisaw, kasto sweat. Yes, ang bukat korusyan testu kaka damer kauno ban reveal nan marain. Amen. Imagare tame chocho restokin mengotong kauno bo. Kabang gotong kauno kaban tiarakta song korusyan. Let me correct myself. Okay? Either way makabiltanga sang kauno, kochutan ban reveal. Pusuto sa magtapan, roklaya. Nan rochoroch, ang kauno marain. So rochoroch mo isilangan kauno. Are basically dami ko iya, auta humble yourself ko tong kauno po kauno so say komi. Okay, but just imagine maka in relationship back up, continue you yasanga. Pweban steal your life, steal my life. Kawela, destroy at angay both merit. Okay, we need to stop kotong ren kauno. May dang kauno mekors. Pagkaunon sa wasi kita. Arikang pagkapayang kapakap. May dang Christ ang mau, pag Christ pang huwag kita lang mau. Rimi man tayong song Christ, kiyang Christ, may dang Christ. Ranwach, kilaletit taydach, tabang kapakap watch kan may dang Christ ang mau. May kasonger, but you just do it with words. Ibang tayong, it's not about the technicality of saying, being, say it, kanana confess it right. No, kauno sutiyang mama sani momon kecai aramas momo.
outside appearance. Kauno mama sani mas lalaman. Ay mong yung okay? Kauno mangi ay mong yung mautan I want to be free. Yanane sawas. Okay? Lord God, katama na sawas. O kauno willing and so say kita. Ribang kapakap. Okay, mo itang Christ ang mauran. Puksaro ka titi ang child makaban. Poson, kamelele, sang nanamong yung katete ni kilinaw me chisa si makaw, kaching kachto uyara masala, yasadasang mela, kabanaan ki mausot. Okay, puksaro ka titi ang child makchaybil pang repent, kalulaw so pa isang tipachayl kan, lukuriang kauno ba makang kachayl, o kamar kachayl la. Arik chay bang kapakap, numoto-moto litang kachama ke, ya, karong-rong leyet, yang kapakap. Lukay yang Christ, makabil mo itang Christ sa mo, okay, kapil still, basically, kay pak, kasi non understand, so non wewe kita makare takalilil, bantayang, minan marain, kotongin saraw, yan sa usay ko. Pataki yang kompok, just ka kapatama na mauriyang kaunapil maurin samba. Sirakak. Kay po beng kita pan confused beng kita. Ima buksa roga titi yang chay ng kalesya tana. Chay debi chikot. Putamak chay patagati, imak chay pantulong. Patagatinan war, ana pa naramas chay pantulong asang mela. Ana pa ngenok chay pantulong asang maur sotik. Kay ari bang kapakap. Kay kapakapwat, ikapakapwat me. Nan chun resak payo nan 2000 par 2000 no me paria kito me iwiya samre rano poto le rano strokalugila ikakkilang the genuine real of God in my life. Okay, but total change. Ka isto ko sa yame isto anano crow big time iyan ana kerta. Okay, kasi mo itang chakray sa maura sa koros na kier. No, imin tao. Kaya Bible ko sa iyak chay te puy-puyak chay na sa alatama ko prong kauno kot ko prong. Yeah, let's pray. Kaya alasang dami ba ng tao iyak pinam kabakap na mong yung lukuriang kauno sa makamimi akarong. Makabilmimi na sto sa na nim likanim landscaping to talk so chalibil uya ka pa punt wasa makamimi. Okay? Kakakuya to talk up kawuya. Gay kakakatete ni kilinaw lampu sa Roma sa ni poson nan mong yung katete ni kilinaw makraisi makaw kapan maula. Kay me karsto yaram sa mala pola sartilla sata ransilu muren ransilu yas kita maurkap kapanan ka maursote. Kamba ka ba kakapaka. Alasang iya taminta alasang iya uya ka beina. O main kot kalanganin kamoy. Kapengkiyang kamoy ranwat. Ikamelele makam kachin mangi ay maurunsak. Ranwat ikalukila tipekan koros. Song suat koros may chama-chaman o may bilsota taman. Ipakire mo mang Jesus, kamu yan makang ya. Kacilong na nay mo ranwat. Puyanani kamu. Kamu wiyalay kot, away song kamu. Sangmet, pilpang kukulata. Kalanganin kamu mang Jesus, puede que yo muy alar raikot o puede que yo muy alar da amo ay muy alar sa pulmo muy no maran Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Kauno koronga mong yung kauno mangi ang katete kay kabangakot. Are puede que yo muy tang raisa mo ray menengaratiyo. Okay, nanti yang block on the word of God. Met. Masan kau no? Met wetama. Rong-rong patak.
Masan kan makumpul sang ren kauno poe ki I matel posona kanane built ang poson. Ang posonan sort of based on tame papa ino na sa wasa kunug ni am tukutuko main Sarawi. Kaya rasawas lel chapel wanan so you mechka you're on your own. Arka nane pelatakot. Kaya nane. Kay pain and so what built at a poson. Kakaira ta poson ren ko So kalanganan kauno kalanganan kupur korusyan o iyay kapakap kechan ka purong tupana. Amen. Continue rong masanan ko tiraikan maka rong asang masanan ko trenang pastor nim Sarawi wasak ni Sarawi ya continue kate utisang. Kay po ya ngayon Sarawi and auyaw teyuk run course. Okay? O kasyana na auyaw yarmas po ngayon Sarawi na teyuk ibantayang mo kamelele o wasama kamiya lupor yang ngayon Sarawi ba sa usayuk. Okay? So stay blessed today. I would like to pray for you. Okay, wasama kamimiya. May sabay ko kalanganin kamu karusian marorong liit marawi ito talk. Tapi suto liblib chang po na lakan safety protection and yang right. Sinsilay red angel kang karusian and karta ren more wasa korus maramiya. Ni maramu yo may kot kalangan po katawang kamu situation kan lelelo Father God. Ni maran Jesus, you will help them overcome it in Jesus' name. Because the God that we serve is victorious God. Kalanganin kamu yo may sama. At kapeng wawlingan and kapurpuruan kamu sa letin boson ranwat. At kelail maula salatakla dot papol. Ni maramu Jesus Christ. Amen.